znači nećemo ići da zove blokade, idemo nešto kompliciranije. Znači, blokade imamo pojačanim palcevima ili ukriženim šakama. U ovoj situaciji radimo ukriženim šakama. Dakle, upatimo nogu, povlačimo ulicu i on pada. Iduća stvari, lijevom nogom ulazimo iznutra. Znači, nemojte izvana, nego iznutra. To je zagrijavanje. Pritišćemo nogu i vršimo polbu na stoparu. Lijevom nogom stišćemo kišu. Iduća faza. Hvatamo 1, 2, 3, 4, 5 minuta otvoriti. Čupimo. Radimo pologu na prstima. Vidite, evo, kod ove pologu je na prstima. Nemojte hvatati ovako i ne znam. Znači, kako vidiš prste, tako i grabiš. Vučeš sa strane i prema naprijed. Kad ti ga stoje u ovu situaciju, dižeš kukove, puštaš nogu, dolaziš u situaciju, to nema gdje. Još jednom, lagano. Lijevo noga iznutra. Radite polako da se ne ozbijedite.